murung no dzawil hayati ing pira-pira wong kang anduweni tingkah bagus, atharatihim ing keplesete dzawil hayat, atharatihim ing keplesete dzawil hayat, illa angin al hudud pira-pira had, illa al hududa angin pira-pira had. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i, wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, agilu dzawil hayat, ringankanlah, agilu ait takhfifuha, yakni tarkil muakhadhah lahu, meninggalkan napa sanksi, memberatkan sanksi kepada dzawil hayat, orang yang mempunyai sifat yang baik, tingkah yang baik, kelakuan yang baik. Jangan sampai orang si andi kelakuan bagus gara-gara kepreset, gara-gara tak sengaja berbuat dosa, terus perberat aja. Debun Kanjeng Nabi ini khusus dekat para penegak hukum, yakni para imam, para hakim, saya bertugas untuk memberikan napa hukuman dekat pelaku-pelaku maksiat. Jangan sampai mun orang bagus kelakona perberat, mun pacet takhfif, peringan. Peringan hukuman bagi orang-orang yang mempunyai pribadi yang baik. Oh, orang dia ahli solat berjamaah, oh orang dia ahli ibadah king cuma karena bede kepreset tah. Ya maklum manusia, manusia tak mungkin lopot daripada salah dosa ini, tak mungkin. Setiap manusia pasti beda kesalahan dan kelopotan ini pasti. Nah, maka kebijaksanaan hakim ningkak dinto dituntut oleh agama cek sampai ben seroben. Orang ni mon pacet kelakuan bagus, maka peringan mon pacetan yang tidak, tapi cek sampai terlalu dalam menghukum orang-orang sandi tingkah bagus. Namun mungkin masih kiai hukum, habaib hukum, perberat, haja hukuman-hukuman saya membahayakan, haja merugikan negara. Padahal sama sekali, kun karo kesalahan situng, pandai sogo jito. Karo kesalahan situng orang saya hukum nih kak, biar orang-orang saya dolim nih kak. Karo tak gelem sogo. Jika saking gelem esogo aman. Berhubung tanda esogo berat oko menah. Nusa Kambangan Pak bayangake. Nusa Kambangan ini kena orang se kelas berat mponan. Kalau riat tok kesalahan tak dukung. Padahal mencara Islam saumpama beda orang soleh, orang bagus, ustad kasar, teklero berbuat kemaksiatan, teklero tak sengaja. Aneka pun menurut pandangan agama esoro takhfif, esoro peringan, mon parlo cek tutu kida orang, cek sampai sabak neng ya share neng Facebook, ya share neng internet sapa aja orang tak nyangka coba ada orang lain, khusus ada orang sesoleh kela, karena mungkin ki bisa bayi orang sebagus kela kelakona tak kelero, tak belajar, saya nyamar yang tak belajar. Terbelajar enten benih ahli maksiat, benih orang munafik, benih orang musirun lil maasi, benih orang setiap hari ngelakuin dosa, king terbelajar. Maka mon beda orang terbelajar ngak nikah, tepreset ngak nikah sera dawil hayat, orang sandi tingkah bagus, orang sandi akhlak se bagus, orang se ahli taat ibadah, nah kayak cuma beda takeleron, nah maka dawuh Kanjeng Nabi agilu, ringankanlah, khaffifu, ringankanlah, autarkul muakhadah, atau jangan sampai eseksa dengan perberat itu dua kilo orang tak usah.
Cukup bainu wa bainu. Antara na orang nikah ben orang antara na imam bi pelaku penikah. Ben mun balina boleh. Tawurakin bingko. Siar bingko. Jangan bareng leko tawurakin ji siar. Macam-macam ben siar bingko. Tutuakin do orang bingko ben. Yu makin ben bingko ben. Yang jam sini ke bon tako. Nah, tanpa beda napa proses hukuman saya ingat ada orang lain. Nah, illal hudud kecuali had. Mon had ada seiran nah. La saleh wala dhaleh. Karena mun hukum had wajib ditegakkan. Beda orang fokus kelakuan tapi ngeco ya had. Beda orang fokus kelakuan tapi syaribul khamr ya wajib ya had. Beda orang fokus kelakuan sebenarnya kayak cuma terbelajar fatal azina ya had lah. Unjuk beli jadi mah udah beli nyenu. Tak bisa. Syaribul khamr ya wajib ya had. Anika had hukum had mana bi had yang kibaneka iqamatul had wajib, iqamatul hudud wajib hukum menegakkan hukum had wajib, illal hudud kecuali had. Adapun takzir mun orang-orang saleh, mun orang-orang bagus cuma beda takleron nah. Takleron nah. Beda tabelecar. Tabelecar lesan, tabelecar soko, tapreseta lo soko, kikene ngepecataki. Keng mun tabelecar lesan, banyak orang atokar gara-gara tabelecar nikah. Banyak orang tak sarmo gara-gara kepreseta lesan nikah. Mun kepreseta soko, kepreset roke, pecet keneng. Kepreset tanang, kepreset sampai tanang roga, kebe kesangkal putung, belione. Tapi mon gara-gara kepreset lesan nikah, sampai kiamat sampai nengak terus. Hari semari ngocek engko, hari semari nyacat engko, enggak terus. Ada buah kitin yang syair. Yamutul fata min athrati min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min athratir rijli. Tidaklah membuat seseorang akan menjadi mati min athrati min lisanihi karena kepreset daripada lesannya. Orang yang kepreset, apa bahasa kepreset dia? Tabelecar dia tak? Tapi mathur tabelecar dia. Kepreset lesan tak kira menyebabkan kepreset soko yamutul fata min athrati min lisanihi akan membuat mati seseorang yang karena perbuatan lesannya membunuh lesannya. Walaysa yamutul mar'u min athratir rijli, dan seseorang tidak akan meninggal, tidak akan mati karena kepreset daripada kaki. Mon sokon saya kepreset tak kira mati, mentok roge potong jauh dari nyabeh. Keng mon kepreset lesan yamutul fata min athratin min lisanihi. Orang ini bisa mati sebab kepreset lesan. Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Sesiap menerkam setiap saat lesan nikah. Bisa mematikan lesan nikah. Hewan buas monte etaleen lesan artena lesan kula yocol ben serobon ngocak tanpa pikir tanpa ngenangan bener bareng tak mungkin lesan nikah saya akan matiin kau leben manjenengan. Banyak orang yang tapok merga lesan, banyak orang atokar jotosan merga lesan. Mergen orang mun kepreset lesan aneka tak bekal mun kepreset soko tak bekal mate. Tapi mon kepreset lesan aneka nyaba bagi orang kila bakal mati. Nah, jadi orang kepreset ya lebih biasa aja lah kepreset. Lenges teteh, ki kepreset boy. Bida bi orang saya pacat niat aluk hulu, boleh celot aluk hulu pacat pun jono aluk hulu ekriya. Padahal orang ini kepon lenges teteh sahar pon laonan ki kepreset, maka cek rasara.
mon anak zira do orang sing ngak nikah kecuali had kutu takhfif. Nah, maksud tuh Imam Syafi'i nafsirin hadits nikah wa fassara Syafi'i dabil hayat billadzina la yu'rafuna bisyarr. Seseorang yang tidak terkenal dengan perbuatan jeleknya. Zawil hayat, orang sebagus, maksud orang sebagus, Imam Syafi'i berpendapat orang se tak terkenal bahwa orang ini tadi kelakuan coba. Mon pacok terkenal kelakuan coba, ya harus diperberat. Male ambu, male jereh. Orang ini terkenal bagus, torona yang bagus, kelakuannya bagus. Kayaknya sama orang letap reset, Ibnu Imam Syafi'i, mon orang sedawil hayat nikah, tak kening perberat. Yang secara peringan alladzina la yu'rafuna bisyarr, maka mon beda orang salah situng daripada orang-orang sebagus dawil hayat maka preset, maka surah takhfif. Wal atharat nikah jamak daripada athratun. Atharat jamak daripada athratun, yakni napa maksudnya napa azillah, yakni telepakan nikah saya terpreset. Nah, berdasar ada bu zawil hayat nikah menurut Imam Mawardi. Imam Mawardi menafsiri zawil hayat ning hadis nikah soro peringan cek peberat orang sekelakuan bagus mun bila ngelakonin kepreset, yakni tak sengaja kecuali had, mun had wajib ditegaki. Saya rasa maksud zawil hayat menurut pendapat Imam Mawardi yang kepeneka annahum ashabus saghair dunal kabair. Saya maksud zawil hayat orang setingkana bagus, orang se cuma ngelakonin dosa kene. Sahibus saghair dunal kabair, bener saya kelakuan coba. Jadi orang ini cuma terkenal cuma ngelakonin dosa kene to. Apa dosa kene ki? Dosa kene ki ajiling do orang bine sebene mahramah. Saya anggap dosa kene. Mau ghibah minal kabair, namimah minal kabair. Tarikus salah minal kabair, syaribul khamar minal kabair, matiin orang minal kabair, dosa kene tak sengaja. Nah, saya maksud dawil hayat orang si andi dosa kene peringan. Pendapat Imam Mawardi, Imam Syafi'i enten dawil hayat orang si terkenal kelakuan apa bagus. Imam Mawardi ijri orang si soro peringan ki peneka orang si cuma di itu saya kene, ini ke kelas kuliah sambian lah, tadi itu saya raja aja hebat lah pak, bersih aja lah. Kelas kuliah sambian neka, cuma ngelakonin itu saya kene aja, oh ngetop wis, number one aja wis, nomor situng aja lah. Tak ngelakonin itu saya kene, neka pun hebat punan kuliah sambian. Nah tak ngelakonin itu saya raja, cukup itu saya kene ria lah. Si gempangi seporan lah. Wah tu saya kene, baca dengan gitu sama saya kene. Maksudnya tu saya kene neka kesempatan kang kui kula panjenengan untuk minta sepora dekat Gusti Allah. Tu saya kene yang kep kene, keng mutu saya kene yang kep kene bi sambian raja munggu Gusti Allah. Tu saya kene yang kep raja kene munggu Gusti Allah. Tu saya kene yang kep kene bi kula sambian ha tu saya dia to to. Ya raja munggu pangeran. Dosa ni ada raja ada kene sampean dosa de Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala sak kebe langit bumi. Kula nyeltek kopeng baji busro seltek bi kula. Wah, yai jaga aja paling dah ya. Nyeltek kopeng apa tinggi lain beda pegel. Karo nyeltek dia to, masih nyeltek dia mau petenggi saya seltek. Nyobain baji busro. Karo coba barokah jan baji. Ya usah pakai ide ya tang coba. Masalah coba aja ke tedung. Manti ya, kebe mau keluar bilis dari kopeng. Kopeng beta, kok apa? Sering bilis beta betah 2000 cenga coban sampai keluar. Orang boleh saya betah. Saya cobain Pak Camat lain, Pak. Kalau dedo, lah mesti dedo coba Camat. Bupati coba ya, yokom ya, genah. Gubernur, siapa bini aja? Hobi Pak Lopai itu lah kode.
Mbak Hovifah aja. Cobain Bu Hovifah bisa main gubernur 5 tahun. Donald Trump presiden Amerika karo yang tembi sandal 5 tahun ya kom. Arab apa bolan presiden. Mun sampean ngantem kanjeng paling beles yang temgi ya. Dosa deh gila pangeran ada dosa kene. Ketika dosa nikah pone tompo bisa jadi dosa raja. Dosa kene yang gep kene raja mengkukus Allah. Dosa kene bisa sampean nyagep raja. Astagfirullah. Majeling betes deh yang kok. Area. Sapa ora pangeran. Astagfirullah me mekar di tanah. Wah, nyari boleh kembet. Ada waki ada dosa kene laisa saghir ma'al israr wa laisa al-kabir ma'al istighfar. Ada dosa kene mun terus menerus berarti dosa raja. Ada dosa raja mun orang je gelem minta sapa ora. Masalah dosa raja sokor minta sapa ora. Sapa ora. Dosa kene tompo di sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit itu raja. Nah, pendapat Imam Mawardi orang yang ngelakuin dosa kene aja cek berat mun abri ogoman si kemaksud dawil hayat. Si nomor 2 kita tetap pendapat Imam Mawardi. Saya rasa kemaksud dawil hayat pertama annahum ashabus saghair dunal kabair. Orang-orang yang ngelakuin dosa kene benih dosa raja. Wathani man idza adzanabah tabah. Orang yang ngelakuin dosa terus orang gelem tobat. Syukur tobat dong kuban ya. Engki kula hakim kula tak maulina boleh kula kasta sebuluna golek. Sebuluna golek nih ke kasta kapi sebuluna buluna ro kasta kapi. Kastana sebuluna golek. Pon kula tak maulina boleh. Wallahi kula tobat. Wah sompaninya dan hakim wis. Berarti dawil hayat wis. Berarti orang berharapan jadi orang sebagus. Berarti cek berat. Jadi pendapat Imam Wardi saya kemasuk dabil hayat pertama yang ke ashabus saghair orang saya dosa kene cek perberat. Nomor 2 orang sing ngelakuin dosa king tu terus orang gelem atobat ambu daripada dosa. Pendapat Imam Syafi'i dabil hayat saya orang saya terkenal orang jadi yang bagus. Peringat muna. Saya coba li boleh ki. Mbiane toro orang. Sambiannya kayak kaca bi orang. Mbiane ke banyak santrena, mbiane ke banyak si atoro bunte. Mun sambiannya ke tak bener bahaya sambiannya ka. Wah, neka khusus kang kusedawil hayat. Adapun urusan had ada sahabat na ilal hudud kecuali had. Mula dapat had ngelakonin bareng si raja. Maka wajib wajib yang kita neka merken aqilu lafat aqilu neka khusus lil a'immah. Lafat aqilu taksis khusus kangkui a'immah. Ringankanlah atau tinggalkanlah sesuatu yang memberatkan neka khusus kangkui imam. Serap bener orang yang berhak ngukum neka dalam hal kadin itu adalah imam otabe orang-orang se andi hak orang yang kita neka se berwajib dalam hal nikah kepolisian, dalam hal kadinto pengadilan. Nikah saya berhak mentakzir atau orang saya bisa menghukum dekat orang-orang saya berbuat kesalahan kelak. Nah, dharma karena pun beda pertimbangan nganika fayajibu alaihim al-ijtihad fi ikhtiyaril aslah. Maka si a'immah si hakim harus mempunyai pilihan ikhtiar ijtihad. Penemuan sesekira orang ria cukup ebedaya tok cukup pisan. Orang ria tak bisa walaupun dosa kene kecuali abag berat, ya berarti elakonin. Kamu masih aslah, kamu masih lebih pantas, kamu masih lebih manfaat. Cukup ebedaya orang kan manusianya ka dalam adidik dek murid pejabat dalam ngomong dekat rakyat. Guru adik-adik dengan murid ni kak kudu pinter baca kudu cerdas. Mun kula beri dengan dia ki ngak dokter si harus pinter
Arya obeteria, Arya harus rawat inap, Arya harus rawat jalan, obeteria, Arya dosis lebih tinggi, Arya dosis lebih rendah. Kudu pinter dokter ah. Imam harus seneka, seorang pejabat harus seneka, seorang hakim, seorang kepolisian, seorang guru di dalam menindakkan takzirannya harus seneka. Bado orangnya cuma peringatan tok cukup. Enggak etek lah. Karena beda itu ah. Tak ngocak orang karo gelen ae peguli detok bi krek cek nyabrang situ nyabrang kabeh. Orang kadang-kadang kalabi etek. Beda iya pancet, beda iya pancet, beda iya pancet. Kalabi etek iki karo beda iya tok bisa nguan to. Bi gelen nyabrang. Soro dek sabo, soro ke sungai norot cuma bil isyarah. Jadi orang dia mau tak bisa kelebihan cara bil isyarah. Pertama bil isyarah. Tahu leh. Cukup. Bil isyarah. Enggak etek le, cukup isyarah deto. Bade sih kudu yancam. Oh deki ya. Oh iya jalan. Berarti kudu yancam, kudu bade takon. Isyarah pancet. Kok takwe pancet dar mata okol. Hari etek kira tak gelem beda ya pancot ngalebi rombongan nah tuli kalam benteng aki aja lah. Oleh karena dinto kudu penter dalam hal kak dinto dalam mentakzir si imam neka uria anak di bawah umur. Ya cek pada aki bi orang saya raja, orang bagus, cek pada aki bi orang saya coba kelakon. Nah sini kada. Masih sampean dalam adedek ngisi nikah. Oh kan hari pacot meler, sangkun cerdas dia, king meler, hari montak, lebih intensif, lebih serius, wah, hari mau jadi kiai meler ya, cak kiai meler wah, bodoh kiai meler aja bodoh, beler, reng tu na wabilan ngocau, mon beng tambong pemontu keban, tadi tambong kue pemontu, tadi mau jadi ustad tambeng, benih anak seneng. Oleh karena itu neka apa kangkui imam, kangkui hakim, ilmuna hakim neka akilu dzabil hayat atharatihim ilal hudud aneka sera kangkui imam, kangkui orang-orang saya berhak mentakzir atau menegakkan hukum had, jadi harus berijtihad, berikhtiar al aslah fal aslah, kemas lebih patut maka dia saya lebih patut. Ria patut ada iya, Arya pantas ada iya, Arya kanak kene di bawah umur, siapa pada ki bisa tua, Arya nak orang bener, Arya kanak neng engki cek power berat dengan anak tambeng. Nah, wan Ali radhiyallahu an, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي
حلالا دائما وأخلاك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا واجعلنا ممن في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد فاتح حضرة بابنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها سوسا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم والفقر المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبو كرب إنسان وخير إنسان قدر ربنا سنة شيخ عبد القادر الجيلاني وسنة شاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني الكوفي الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روحي قد بشان ثم إلى روحي قد بن خلف قد بشوط البلاد الحبيب عبد الحداد والحبيب أحمد بن زل الهبشي قد بالمال الحبيب علي الهبشي ووصول منفرم ثم إلى الحبيب عبد القادر محمد جيران عبد الرحمن سيد أولاد عبد القادر محمد جدة والحبيب العالم محمد بن عباس المالكي والحبيب مالك بيتان والحبيب بكر قرشي والحبيب جعفر بن شيخ السيد وحبيب الله بان والحبيب عبد القادر والحبيب عبد القادر بن سيد والحبيب علي بن سيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر رشاد والحبيب مهدي والحبيب حسن بن سلم الشاطري والحبيب محمد الهدر بن الله والحبيب محمد الهدر بن يوم والحبيب صالح سيد حامد دنق والحبيب جعفر بن البهرون والحبيب حسن أحمد بهرون ثم إلى روح الحبيب علي بن إسماعيل المخضر ووصول منفرم ثم إلى روح الجاسم بن حسين وزوجته جاجي هاشم رافي وزوجته الوالد عبد الله وزوجته الوالد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتمنع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.